Ilmin dini jireenya fi faaya bareenne kunoo akka urjii samiiti. Ibnu Teemiyaan sayfiidha ciree hiddaan dhabamsiisa balleessaa wallaalummaati. Ilmin Ilmin dini jireenya fi faaya bareenne kunoo akka urjii samiiti. Ibnu Teemiyaan sayfiidha ciree hiddaan dhabamsiisa balleessaa wallaalummaati. Hojiin hunduu kan isin bareeddu Rabbiin tolchinaan kan isin miyooftu maqaa isaatiin eegalla haa toltu. Akka hojiin firiinuuf godhattu rahmata buusu takka hin dagaannu. Mustafa al-Amiin akka mararfannu, Mustafa al-Amiin akka mararfannu. Maqaa kan kee takka hin dagaannu. Takka taate ol baati kudhan taate achi gad deebiti. Salawaata buusu habiibii keenya irratti, salawaata buusu rasuula rabbiiti. Ilmin dini jireenya fi faaya bareenne kunoo akka urjii samiiti. Ibnu Teemiyaan sayfiidha ciree hiddaan dhabamsiisa balleessaa wallaalummaati. Unkaan danaamattu keessummoonni maartu bakka gaarii dhuftan galatoomaa jenne hayyaakumullahu. Galatoomaa jenne hayyaakumullahu. Barataaf ustaazan kan diin gaddamtaani halkanii fi guyyaa mudhii hidhattaani. Jabaadhaatti fufaa galmani geettaani, jabaadhaatti fufaa galmani geettaani. Ilmin dini jireenya fi faaya bareenne kunoo akka urjii samiiti. Ibnu Teemiyaan sayfiidha ciree hiddaan dhabamsiisa balleessaa wallaalummaati. Markazaa Ibnu Teemiyaa kan dandamee laalee mi'a barnootaasa dhiisee keessaa hin galle takkuuma. Aliif irraa kaasee beekumsaan dagaagsa gaaddisa dhaloota bu'urri isaa jaaba abbaa jabaa qaba. Wallaalummaaf summii dhalootaaf qoricha kan dukkanaan dhufe beekumsaan ibsa qalbii isaa bareecha. Ibnu Teemiyaa koo deemi fuulduraatti, deemi fuulduraatti. Ilmin dini jireenya fi faaya bareenne kunoo akka urjii samiiti. Ibnu Teemiyaan sayfiidha ciree hiddaan dhabamsiisa balleessaa wallaalummaati. Congratulations yetamarraqaachuu guyyaa laffaatiidha kunoo agartaani. Hayyama rabbiitiin imala bantaani osoo harkan laatiin rakkoo waa maraatiif qabsootti fuftaani. Arrarra'aan taani injifannoon galtaani akkana urjiiwwan diina naasiftaani. Akkana urjiiwwan diina naasiftaani. Ammallee haa kufuu diinni keessaani qabsoon itti fufaa alaabaan diin islaam dhalootaaf ni haafa. Isin of jabaadha yoomuu itti fufaa. Haamuu fiteessaanii oomishatan saafiiri, haamuu fiteessaanii oomishatan saafiiri. Dubbachuun daganne warra eebbifaman guyyaa arraa arguuf warreen tattaafatan. Sayfuddiin Ahmad fakkii bilaalota caaltuu haajiitii fi ummu anasiinfa warra diin baratan halkanii fi guyyaa. Ummu Zaakirii fi ummu Mu'aawiyaa, ummu Zaakirii fi ummu Mu'aawiyaa harka
والجبسن جبدو المنبية أمس زبير فكيس ميوتا قنال نجران وردين براتا كايو ديرا كبن أكو مجراتي وري حروف بوسن قمتشو قويا الراتي كايو ديرا كبن أكو مجراتي علم ديني جرينا في فايا برين كنو أكا ورجي سميتي ابن تيمية سيفيدا جريه الدان دبمسيسا بلسا واللالماتي أستاذ كينيا كروم ساسمو جزان كان كيسان كالي هممهن دومو سلا إساچو بأمارنيا لموغي سلاچو قرآن ممريانو يتلمو مبرات لدنيا ملاكرام ينجو مكينات يانداندو فدل بملكامنت يتطارى باندباتاچن لاي اند ماريا سماره قرآن የጌታ ቃል አሉ ተፍካሪዎች የእውነት መብራት ሆነ ለሰው ልጆች የተሰናዳ ነው ኸይራትን ለመሸመት በውስጡ መፍታለ ለተጠቀመበት አላህ ልባችን በቁርአን ያበራ ምላሳችንም በቅራት ያጠራ ሕይወታችንም በትምህርቱ ያስተካክልልን መጨረሻችንን በምህረቱ ያስወብልን ቁርአን መርከዝ የእውቀት ምንጭ የሂዳያ ቤት የእውነት መብራት የልብ እረፍት ከሩቅ ከቅርቡ የሰዎችን ስብስብ በእውቀት መንገድ ሁሉንም የምስብ አላህ ይጠብቀው ይህንን መርከዝ ተማሪውንም ያብዛለት በረካ ሆኖ ለኡስታዝ የቁርአን ብርሃን ዘውታሪ ብራበት የሂዳያ መንገድ ለሁሉም ይሁንለት አላህ ልባችን በቁርአን ያበራ ምላሳችንም በቅራት ያጠራ ሕይወታችንም በትምህርቱ ያስተካክልልን መጨረሻችንን በምህረቱ ያስወብልን ቁርአን መርከዝ የእውቀት ምንጭ የሂዳያ ቤት የእውነት መብራት የልብ እረፍት ከሩቅ ከቅርቡ የሰዎችን ስብስብ በእውቀት መንገድ ሁሉንም የምስብ አላህ ይጠብቀው ይህንን መርከዝ ተማሪውንም ያብዛለት በረካ ሆኖ ለኡስታዝ የቁርአን ብርሃን ዘውታሪ ብራበት የሂዳያ መንገድ ለሁሉም ይሁንለት ኡስታዝ የእውቀት አርበኛ የትዕግስት ምሳሌ በፍቅር የሚያስተምር አይሰለቸውም ሁሌ በፍቅር የሚያስተምር አይሰለቸውም ሁሌ ድምፁ ወደ በጎ የምጥራ ቃሉ ልብን የምነካ ዳዕዋ ነፍስያን የሚያረጋጋ ማን አለ እንደሳቸው ማን አለ እሳቸውን የምተካ ከድንቁርና ወደ እውቀት ይዞ ያሸጋግራል በቁርአን መንገድ የጨለመ ሕይወት ያበራል የኡስታዝ ምክራቸው ሕይወቱን ያስተካክላል ከጥርጣሬ ወደ እርግጠኝነት ያደርሳል በትዕግስት የሚመራ ፊደል የሚያስተካክል የቁርአን ደንብን ጠብቆ ቁርአን የሚያስተካክል ልዩ ነው ኡስታዝ ለተማሪ ስሜት ቦታ የሚሰጥ ማን አለ እንደ ኡስታዝ ያለውን እውቀት የሚሰጥ ጀዛኩሙላሁ የኛ ኡስታዝ ጀዛኩሙላሁ ኡስታዝ ሁዘይፋ ጀዛኩሙላሁ አላህ ልባችን በቁርአን ያበራ ምላሳችንም በቅራት ያጠራ ሕይወታችንም በትምህርቱ ያስተካክልልን መጨረሻችንን በምህረቱ ያስወብልን ቁርአን
مركز የእውቀት ምንጭ የሂዳያ ቤት የእውነት መብራት የልብ እረፍት ከሩቅ ከቅርቡ የሰዎችን ስብስብ በእውቀት መንገድ ሁሉንም የምስብ አላህ ይጠብቀው ይህንን መርከዝ ተማሪውንም ያብዛለት በረካ ሆኖ ለኡስታዝ የቁርአን ብርሃን ዘውታሪ ብራበት የሂዳያ መንገድ ለሁሉም ይሁንለት።